Ogonaria Thanksgiving na nituma na muini ungi gwitagwo Firizi Buthia na nitukiuma na muini witagwo kana MC witagwo Amotingoe na nitukiuma na muini witagwo Sami Irogo na ni Martin wa Janet ni nyuma kwa na nituma na Lois Mwangi na sister yake atungatiri rothe muma hamwe na ithwe aini mashabiki maitu maria mwekinyia kuria cia Kago kanitha wa Foundation Church gairo murathima na mwike maundu mega na ni mwiragira kameme na njira nene muno inywe muri abata ngai witu amwike maundu mega kauti yothe ya Embu wega wa ngai wikare na inywe ne mwatonia wendo munene riu hatiri undu ungi wiki no ngai witu ni egutumenyerera na nitukuona mandi wega na nikyo tukumukumia na tumwire ni yagirire riu ndumira message ukorokeraniria nanie ukorokinjira wi mwena uriku umuthi nguhaririirie maundu manene muno nginya ciehande thaa 7 ndina mugeni muthenya wa umuthi agikora agitutongoria kigoco nyimbo ciganona ni tondu ngwiraga thiini wa tabarira ino mundu wothe wa bararagia ngai nitumukaribishaga haha nigetha tugakumia ritwa ria Jehova twi hamwe oho ngamurehera ndungata cia ngai iria ndimuhaririirie ndungata cia bata muno cigukora gitunengereria kiugo kia ngai mugeni wa muthenya wa umuthi etagwo Jimmy Mugo niwe gukora gitutongereria kigoco kia muthenya wa umuthi ginya haria ngai witu ekumuteithia eta mugeni witu na ithu twi haha tumuhurite backup njega na tumurigiceirie nigetha tutigirire twagoca ngai ni twanengereria ngai ugoci hati undu ngituka gwika haha otiga guteithia ngai witu na kumunengereria ugoci kamwire tugocete ngai karibu sana Lois Mwangi. Asante sana. Yes, karibu. Thank you muno. Yes. Ngacokeria ngai wakwa ngatho tondu wiki ngima ni akoretwo amenyereire. Yes. Na nikio toka nigetha tumwira ni agiriire. Jokerie aikari othe a Embu County cia Kago. Sure. Na matura maria makirigiceirie ndimwira asanteni sana ni undu wa wendo wanyu munene muno mwatonia ngai witu amuturirie wendo ucio riu muikare hau nigetha tugoce ngai karibuni sana. Amen, 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 amen. Thank you very much. Umuthi ni ndamwira ndina mugeni egwitwo Jimmy Mugo uguo cameraman ugwitwo Daudi ni wega riu wonaniriria haha mugeni witu ni tondu ni egutugeithia na tuguko twinake ngwira thiini wa kigoco giki ni akurino na andu riu tondu haha tutihunjagia udini tutihunjagia ukurino tutihunjagia ki tuhunjagia ngai tariu umuthi na aria megutuhunjiria ni akurino athuri akuma Kiambu County nio megukorwo magitunengereria kiugo kia ngai na ruo rwimbo rwina mundu witagwo Jimmy Mugo. Karibu sana my brother ugwitwo Jimmy Mugo mwathani arogocwo. Amen. Karibu sana ndu agutucerera guku. Asante. Geithia mashabiki maku no kimanyite ogeni. Muriega. Turiega. Njitagwo Jimmy Mugo na ndakena muno ni guka Kameme TV na thigo muno Martin wa Janet ni kureka njuke guku nigetha ngicamanie na andu aria makiendete kuigua tukigoca. Sure. Ini. Umete ku Jimmy. Gwitu mbona wana irutia. County ni ya Laikipia. Tukimanyite ogeni no nyiti arata ku ogeni umereru wi guku na maciri arata ku kuma kuruna kuma mereru umuthi ni Jimmy Mugo. Ndiguo. Yes. Ini mbia hare mwena wana irutia. Na arata ku thindira kimenya ni marerorera. Yes. Tama Saimo wa Matinga. Amaina wa China. Yes. Mahaurere hauru makigue tumaigue muziki wa Yesu. Ini. Atiri undu ungi muthi tukunekererio ni Jimmy Mugo. Ai mumero wake warehe thini gutukamuteithia ningi tukamu boost uguo agathi na mbere ni tondu twi haha nigetha tugocithie guys. Kikimwas. Yes. Dikiwe kana microphone yaku ĩ sawa. Karibu sana. Asante sana my boss. Yes. Wabere nigucokeria ngai wakwa ngatho ni kumenyerera wiki ngima. Yes. Muthi twatinda haria Embu na twatugwo muno ni mutumia ogwitwo Macinjoki. Na kiruma. Kiega. Twaria twahuna. Na twira tumugeithie. Na twanida kimugeithia on behalf ya Nina we na Roisi. Handu hairio ni turi ndugu. Niguo. Twacoka twahe otha njega ni ngai kuma Embu nginya guku Nairobi nigetha tuke tumugoce. Muikare hau na tumwendete muno. Thank you so much. Asante sana. Karibu sana Pastor Tito Wabethi. Amen. Niĩ ndĩna thayu. Yes. Na nĩ ndithĩtio nĩ Ngai wega na akamenyerera na ngamũgoca nĩ tondũ wa kũndua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ndĩmũgoce na ndĩmwambararie no mũthĩ ndĩna ngeithi nyingĩ piũ ona niĩ nyanjĩrĩrie na mũthuri ũgwĩtwo MC Omondi kuma kuria Kandara na chairman wa kiama gitu gigwitwo Champion ugwitwo James na Ngegi na mutumia ungi wi kuria Samata kuria gugwitwo Gitofu kana mama Susan Wanjiko na njoke heane pole
kuria Thika kwi family ya wa Mugure wa Burayo nigutigwo ni mamu wao gwitwo Miri Mugure macakaya maragekirwo kuria Ofafa na muthenya wa mathiko ni muthenya wa Tuesday kuria Ngorifa kuria Maguguni na njoke ndikihe my brother gwitwo Njoroge wa keyboard ni tondu wa gutigwo ni mwenda wake. Pole sana Njoroge na tukiri hamwe muno. Asante sana. Tuna mundu gwitwo Pastor Eric Baragisi. Bwana asifiwe. Amen. Karibu sana. Thank you so much sir. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo ametupatia. Amen. Ya tarehe 16 mwezi wa 5. Yes. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Sure. Na asante tukasema kwamba ni kumshukuru Mungu ni kusema asante kwa yale Mungu ambayo amekutendea. Kuanza mwaka na kufika mwezi wa 5 si jambo kawaida. Sure. Tunashukuru siku wa leo tuko sisi wote wazima hapa ili tumsifu Mungu, maana hakuna chochote tunaweza kumpatia isipokuwa kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Maana nilo Mungu nasema kwamba mahubiri yatakoma, vingine vyote vitaisha, lakini nyimbo zitabaki milele na milele. Maana mbinguni pia tutaimba. Bwana abariki usiku wa leo. Na I wish my wife ni birthday yake tangu jana na huu mwezi wote ni mwezi wake. Wow. Happy birthday my love. Joyce Mugisho Erez. Naamini unanifuata usiku wa leo na kutakia mazuri kwa maisha yako. Sure. Maana Mungu ametubariki watoto wawili na pamoja na wewe naamini ya kwamba tunaenda mbele kwa kazi ya Mungu na pia katika maisha yetu. Bwana akubariki sana. Amen. I wish my reverend usiku wa leo naamini anatufuata. Sure. Mungu ambariki na kwa yale kazi ambayo ameendelea kufanya. Na kama hauna kanisa na kukaribisha Wonders Tabernacle Church. Sure. Iko pale Ruiru. Yes. Highway. Kama una karibu na Zitek University. Kuja tumsifu Mungu. Kuja tumwabudu Mungu. Maana Biblia inasema kwamba kushiriki kwa ndugu kuna burudisha moyo. Sure. Mungu akubariki sana. Amen. Na wewe ambao unatafuta kujifundisha music. Tuko na shule pale inaitwa Teachers Talent Nurturing Academy pale Drive 44. Yes. Kwa Mwangi wa keyboard. Naamini ya kwamba utabarikiwa sana. Bwana akubariki usiku wa leo. Amen. 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 Thank you Pastor Baragizi, tunakupenda. Wewe ndio pastor wetu hapa na tunapenda mahali unashiriki kwa my friend anaitwa Leverett Gabriel na my friend na nitora neto tumepata wano lakini namtafuta. Najua hii mwaka lazima atembee hapa. Mafuta ya Mungu lazima ikuje hapa. Thank you our Reverend Victor Gabriel. Unajua mimi nakupenda sana baba. Wewe ni rafiki wangu sana sana. Karibu sana Mr. Mwangi the teacher. Yes. Yes, salimiana. Na ni ngoretwo ndi mwega muno. Yes. O kuma muthenya wa Sunday ria twari haha. Yes. Na ngacamania na mashabiki maingĩ muno akameme kigoco gĩkĩ kĩa Martin Janet. Thank you. Ngeithi nyingĩ kuma kwĩ mashabiki. Asante. Rĩu kũrĩa Teachers Talent Nurturing Academy maũndũ mathiĩte wega na andũ no mareyumĩria. Nĩtwaigua mũndũ gwĩtwo Baragizi. Na arathomithia mũndũ wa bata mũno tũrathomithia jaji. Kuma kũndũ gũkũ Milimani gũkũ. Okay. So nĩ mwarimu mũnene mũno tũhete gĩtĩo mũno kũrĩa kwa Teachers Talent Nurturing Academy. Yes. Na ngĩmwĩra kũrĩa no kũgaya iheo. Kũrĩa nĩ gũthoma keyboard, guitar, drum set na maũndũ marĩa mangĩ mothe na wewe ũngĩenda kũrekonderwo nyĩmbo ciaku tũrĩ o kũu. Yes. Rĩu he manager wamenyithia atĩ kũrĩa Marvel Hotel Ebu othe me mĩtambo-inĩ. Thank you. Na manjikĩria clip ũguo manjĩra magwetereire mũno o hamwe na Ken wa Spectrum. Niĩ ndĩmwĩraga atĩ ũngĩenda kũnyita nĩgetha ngũteithĩrĩrie mwena-inĩ ũyũ wa kĩnanda ndĩmwĩra ndirĩhagia kũndũ kũrĩa maũndũ nĩ kwagĩra nĩ 0728103947 0728103947 na Njoroge wa keyboard, my brother, my mentor. Pole sana nĩ tondũ wa Cruise mwendwa wake ũgwĩtwo Magi. Na harĩa Bruce Spring bado no tũrakĩendelea kuomboleza mũndũ gwĩtwo Shalon. Maombolezo no mathi na mbere na Sunday kwĩna memorial nene mũno. Gakora gĩcamanio kũu kwambĩrĩria mathaa ma thaa 8 o nginya oro hwaĩ-inĩ. Thank you very much. Muikare hau andũ akũrĩa Nyandarua county na county ciothe iria ci thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na andũ arĩa othe menja wa bũrũri nĩgetha tũgoce Ngai. Thank you, thank you. Karibu sana Samki mwathani arogocwo. Amen. Aha. Ni wiki yakwa irarĩ njega. Amen. Sikikinia hetia muno ndina mwira nyuma na hau nyuma ona hau kire ona ndingiakira mashabiki makugeithia kuria thire nyirirwo utugeithia othe makugeithia uma mwena uriko mashabiki umako
ndiarikana ritwa riu yageri kuririkana ni twakora maca reke ngure no menye makiaria ndura nyitani atia maroiga no makinya ni nyimbo makaina kuina maina tari kigoco ni andu abata andu aebu majaruru ngakorwo na ihinda riega no nyinire live kigoco ni kuruga maruthia muno. Thank you Shamki. Na majira ndoka guku ngugeithie muno mageithia haria macambiki ndiarikana haria ritwa riria ritwa bande Shamki mana kou ebu andu gatura tararirikana tuma mathiko poleni sana mugeithike muno asante nyo kumaririkania haria YouTube rwimbo no rurathonga muno ndina rungi rweru ina vio brother woingira hau wethe Samki na ndemeraga ni Samki ya Shafi ngai ya murathi nginyira ko njiretwo wewe ya Shafi ni shabiki ciaku ni tokena muno wow shabiki ciaku na shabiki ciaku cha Kameme. Thank you very much Samki, tunapenda your music na thank you very much. Mwena uri ugitwi na brother wetagwo Sami wa Darama hura tubutubu yo kabisa my brother. Good. Thank you. Ugu nigo tuhana na tuna muoi wa kamera haha etagwo Daudi. Thank you ni tondu ni gukorwo gitunyitirira wega na noe muhariria maundu ma ukaigua music ina kuwikiagira. My producer ogwitwo Jose, asante sana ni jowe hau ogwo mundu gwitwo Mr Director ogwitwo Karaja na Morini ni ndamuona ogwe nyothe mwi hau nigetha mutigirire tabarira eno ni njega mwita team ngai witwa murathime na mwika maundu mega na ngai amuhe hinya na mutware kuria guothe mwiriragiria na mutikana tungane na murimu na mogwati na ma stress ni tondu tabarira eno iko ya kugoca ngai na ni mukoragwo mwi hau nigetha mutigirire tabarira eno ni njega ngai ro murathimaga na mwikaga maundu mega by team. Ndira gutambura mundu gwitwo Mwiruri wa Bungoma arajia tuko mitamboni sana kuria mwena wa Facebook andu meihurite kuihura metaire mundu gwitwo Jimmy Mogo nigetha twinire mundu gwitwo mamake Sonic. Thank you very much Nelly Sonic Achoka ugakija tuko tuni sana. Hena mundu gwitwo Rishi ugakija na watch sana nikiwa Kariobagi. Mundu gwitwo Roda Jerry kuma Muranga asante sana. Elias Kuria asante sana. Inyothe murandomira message thaici na gukorwo mwi mitambo-ini thii na mbere na kunyandikira ni tondu Facebook ina andu aingi muno aria marathi na mbere na kurora kigoco kia muthenya wa umuthi wa mbui wa msoga iro kurathima na gwike maundu mega mundu gwitwo Erija Ngari inyothe ngai witu ndakimurathime na aria marathi na mbere na kunduma mess na gutuma mess Kamso Kim. Thank you very much Kamso Kam, thank you very much reason na kuona tena na niambia nisalimia mashabiki. Thank you mundu gwitwo Gashiri kuma Remuru ngai iro kurathima na gwike maundu mega ona makirathimo tandumirai message umuthi kumutambura o tugithiana kugoca ngai mundu gwitwo Engineer Mwiruri Kamau asante sana mukurino witu twendete ngai ro kurathima waria mukurino na kuona sana mundu gwitwo Jamba wa kuma kuria Makutano. Thank you very much MC Tapo wa kuma kuria Kigumo Kirinyaga ugakija leo tuko tuni sana na ugakijira ngeithire teacher Mwangi ni uguka kana ni uka gwake guthomithia sawa. Karibu sana Evangelist Kuria kairo kurathima kuma kuria Murera Darasha ugakijia tuko tunise geithia Reverend Ma kairo murathima na mwike maundu mega ona makirathimo mundu gwitwo ndiramwona inyothe na umuthi ndaigua mundu gwitwo Baragizi akiwishira Baragizi nimesikia ukiwish your wife happy birthday. Hata leo my wife birthday yake ni ya leo, kwa hivyo muna share. That is a blessing. Piti wa maitha hariori happy birthday no gikure wendetwo ni ngai na wendetwo ni Martin wa Janeti na ngai na besha ikwende muno ni Martin wa Janeti na ngai na besha ikwende muno makiria nacio ciana mundu gwitwo Simon Lewis aciothe ni akurino aito akuma Kiambu County nimeoko magioka ha nigetha tuigue kigo kia ngai county nimeoko magioka ha nigetha tuigue kigo kia ngai kiria mahaririirie muthenya wa umuthi. Ngithoma kamuhari thiini wa thaburi imwe muhari wa mbere ikuga atia ekugo thiini wa ibuku kana uthikiririe kamuhari gaka thaburi kana Psalms number 1 kamuhari ka mbere gekuga atia ukenari ni mundu uria utatwaranaga na utari wa aria aganu na ndarugamaga njira-ini ya aria megia. Karibu sana mwimbaji wetu anaitwa Sami Jimmy, twende. Asante. Haya.
Kai mwe oneli, oneli bura emu.